Whaatalofa ma whaawhero ai atu le pa io le kalesia, pa io tau ainga, pa ia foi o Samoa lo au whanga potu i le nei tai au. Ai mei se ai foi le tāpo inga mau i le pa io le atunu, o lo whaafafonga mai lunga u penga te whailangi. Te whaatalofa ma whaawhero ai lo o tō mamanu, i le swafo le tua le te male alo ma le anganga pa ia. Ai, ono le masani lavo le nilo o te tāwhi, o se amatanga le nei, e tātou whiofo whai ma whiasia sia, o lea. Whape nāna whai a whaliu ifo i lo i tuanga vale ma le tamtau, ia tell them that God loves you, and so do I. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. For Samoa, me. God is good and all the time. Lele tua. Te miuma. God is awesome. Let's tell everybody. Sanga imaya. Mai se tatu sutfa I le tua. Tatu ta poa yatu I le tua. Let us worship our Almighty God. Io tovi yatu I leli. Awai ele oia. Awai fa va lava lo na lofa. O le whaia wa venga te tele na o ia lava. A wai wha wa lava lo na lo wha. Give thanks to the Lord, for he is good,
His love endures forever. By his understanding made the heavens, who spread out the earth upon the waters, who made the great lights. His love endures forever. Let us all praise and magnify the Lord. Tato Talo. We've been blessed with the best, for your love, O God, endures forever. Grateful for the continued blessing that enriches our lives, enabling us to be a blessing unto others. As we prepare for worship, we seek the guidance of thy Spirit. Let our souls be marinated in the presence of you, our everlasting Lord, as we glorify you today and always. Ele ai lava se vai panola nei o langa, ele awai le alofa o la wafio. Wa mātou patipatia le nei tae au manuia I lau pule whaasoifua. Wa mata whasanga I ai lau whanau I le whaatuatua. Ta mā whaavavau e. Awina mo I mātou lo wanganga pa ia. E whaatoa file muina ai le tae au. E pai le lei ai le nei sauninga a wā se vi inga mo la wafio. Yesu ke riso le ali I whaola wa mātou tatalo atu ai. Amene, ma amene. Whamanui atu le asutama, il pai o le kālesia, pai o Samoa, ai meso I tātou au whanga potu I le whale o le tua. Not only we welcome you today, but like to extend joyful greetings and a happy and blessed Father's Day to all the fathers who has just been gifted by God with that title of Dad, Father. Ai se tātou tāpua I atu I le tuoma, whaawau le tāpua inga. I le pese lima, tātou pe pese whaatasi ai. Pese lima, tātou pe pese whaatasi ai.
e o mai uma tunu e ifo ia te ia pe ona tātou taulangi le nei tae au. Le nganga le nā ma le whaatalofa le ainga ti a kono e ale nā si singa le nei tae au. Whaatalofa tuai le tātou tamato ina ia e maisere ma malu le tātou e kāre sia. Whaatalofa atu fo ina i o tātou usua malo. Oina ilu talu tātou te mafuta whapenei. Ia le ua veari nei tae au ma wala o whaia le tua. Tātou te si i taulanga ai. I rono swafa i le au noa. O le asia singa ti a kono. Mātango fia le lofo le tua le nei tae au. Aia le. Sangi mai o na i o tātou tina. E na whatau tolia i mai e le whailava situ ngā pēr mau atu le nei vai tau ia le wawa i atu o tātou mafuta le ngata fo inisio na i o tātou tina o tausi pei tono ainga na o iei le asia singa ati a kono mōri mawina le alofa o le tua malona anga le lei tātou vi ia la i o le tua e lona alofa. O loto e sea nisi o le tātou ainga e ka le sia o lungo a wala nisi. Na o iai le ase singa ma wala au ti a kono. Ia o lo fau a wala nisi o wafa moe moenga o ainga. Nisi o lo whenga i pēa mga ruenga. Ia o lo iai le anga leo le atua o lo manuia. O le vai taunei. Ia mori mau tātou tama o lo whailawa si tele o nei o tātou tama. Mana i o tātou tau ainga o lo whatau tō lie ai o whanma. Ia mori sila whia tātou e kāle sia tātou tama ia tiri ai malolo, tama malolo, mai ngā ruenga. Ia ere whaingo whia mai o lo whaingai maso tātou tama. Sau stemi ia tātou no atu tātou tama to ina i o se uso e whaasino o tātou tama. Ao se ta mafo e whaasino i tono tātou ainga. O loo finau ta mā nei ma tū ngā mamai. Ia e fo inisio na i o tātou tau ainga o loo finau pea. O loo pumoni lavo o le matua tele lavo ngase wa o mai o tātou lalang. Wa a fia e tātou lalang i le whaingo fia nei vai tau. Tau aina lofa le atu tātou puno nou. Tu ilumo tātou sanga na i o tātou tau ainga nei. Maise nei o tātou ta mā nei o tau wivima ti ngā tino. Mai manu lau ti a nafia le au leo leo. Na wha mawhai tātou ta mā ma wha soa au leo leo le. Le mā moina se a o le tala leo le tala māsani. A o lo ta oto e tu tonu le lofa si ese o le atua. Mai le tala leo le upu tā ua lava na maua mai. E wha tolu e wha wha na tū lai tama. Le na wha mamafa. Wha tolu pe wha wha pe siri atu fo. Tū lai. Ina wha le tonu tono le ainga. Tū lai. Ina ua le lei mea umai tono le ainga. So longa le lei. Wha le tonu fuafuanga. Wālava mbefta iai ma le tamale. Fa main tu lai pe. Ia, fa fien tu lai le tua le ata tu tamane nei vai ta. Matango fien nei aso. Fa fien tu lai le tua tono tatu ai. Ai misiran e kalesia. Le o tatu va ai le tai au nei. Le onga o ma inisio nei tatu tinama, tatu tau ai. O lo finau pe nisi. Tatu tu lai. Tau ia nei vai tau afa tātou whainga malanga tama. Tātou tūlai peo tama. Tūlai ale atua temi uma. Temi o whitao le ola. Temi o solonga le lei. E tūlai ale atua i temi uma e whaftai ia ian whanau. Lau sunga tamato ina man mamalo tātou mawhatanga. Ia, tūlai ia. Ia ua se tātou whaatama soari inga le ni tai au. A wāre tapo inga tātou i kāne sia e maisir whaafonga le atua. Ia lumanga o le nei aso mo le nei vai tau whaatoa mo tamā. Whamonia tele le atua ia te oeto ina e maisir malu o le au.
tutulai ni tai mai so tama uma ai mai so tātou ka le siolo to sea i ero na ngare lei na yo tātou a ingo tama o ma futa pe fe ngai pe ngaso tino nei tai au to wirim tinga lofa le tua pa ia tu tātou mama lolo ia manisio na yo tātou tau a ingo o lo a fa tia pe mai tu ngā tino nei aso manuia le tua to sea nisio tātou ka le sia manuia la sa tama o ma lolo atu fa ftai. Mawalunga le tai au, a wālo o mawalunga pele alo fole tua. Io e tātu moe lava manue le fati. Ai o loo iai lava whaita toa lea o loo uru fale ma iai mala. Ai langona le toa ma le file mua waile mativa ile alo fole tua. Whaaftai ai o lupo ma le ngā luenga. Whaaftai foi ma le tua lalo ma le whaalo tutele. O le mea leo leo la pa e tau whalo ma whinau ma leo la. Ai wā. Wā usia o le ma whai o le ngā whatia e lo malosi o na whau au. O na tali ai lea pe o se tangata leiso na wha moe moe. O te tau fia lo soi fua pia le tua. O le tūlanga le usa matua. Ia, o lo o yo pa au le tua e te pule ai fo ia te ia. Longona lo wanganga fia le nei tae o lo asia i tātou tinama i Alaska. A o ni tū whawhine whaasino le tātou tamata i te whono. Whaange tia le longona po whea le me whenga solo a i ai. Ai meise o le lata mai le whangaloa nei. E le fsiringi e le whale tāpuai. Longona foi le anganga fia le wawa ai atu. Ia nei ta mamiti nā o tātou tau ainga. Ia leo o tātou whale i le tua. E oi na malanga le to tele o nisi o to tino. Ia ai lea lawa o vaia pea le alofo le tua. There's times in life where things are just out of our reach. It's out of our power. We just leave it to God and let His will continue to speak over our lives and everyone too as well. O le ni tae au, le uto sila mai. Se mātou tau mwhai atu. Ia wā fwoi le ngā luenga le lita e hau. Whaaftaiti nā mo le whaaloalo i whele. Ia se mātou tam whai atu la e tali atu se vaenga. E ale le sa vali whaaleanganga. Tō whinga whaaleanganga. O le tatalo i le whaaftai. O le atam whai atu ai le tamata le vaule i ato fiso to whaionu. O le tatalo i le whaatu senga. Ia o le asau no atu ai le sunga le ao. Ia osa. Ia ai wha uma le tatalo i le manaonga, le fionga le ti akono ia pizzolia. No maluele i kale siam Samoa, ia tō maila o tō pule a wina mai o tō wanganga, se wha piane mo mātu loto, tātu oe wha maulalu i le tua i le tatalo. Tātou hifo matatalu. Le atua sili e se, o oe lava o le tupu, o tupu ma le ali o li. E hifo uma ia te oe me uma na e whaia. E po ia ma malu oe le atua. E ma mau foi, ma mau lunga le mea te a whio ai. Ai o lo lofa, o lo lata mai o mātou tangata. O poto mai, lau e kālesia i lēnei aso e tapuai atu ia te oe. Ma toi whāfoi atu le viinga ma le whawhitai i lau whio, ono le tele o lo lofa ia i mātou. Lēnei aso o whāpitoa mo te mau ma lau langi. E vivihi ai, ma mātou a langa ai le leo i whio ma le oli. Thank you, Lord, for all the blessings you have given and bestowed upon each and every one of us. Father God, we thank you for the Holy Bible that teaches us about you and your everlasting kingdom. We thank you, Father God, for the Holy Spirit
that serves as a reminder to us in our daily walk to never steer away from you, but to remember that you never forsake us in our time of need. Whaafetai ono mātou mauope le mālosi I le tino. Ai sili ai le anganga. Whaatauina ai o mātou tofinga o la mātou ala. Wala awina ai ala I la mātou sauninga lotu nei. Whaafetai o lo mauope le mālosi I le tima ma le tina o le ngaluenga. Whaapea au whainga luenga mo la tau whatitua. Le mamalu o le kalesia I ona tūlanga tofi SS. Whaafetai le poto, mo le tō mai ua e fuai I mātou taitai. A wale taitai ina o le kalesia I le tū I whafu o lau ngā luenga. Whaafetai o mātou te mā matina mātutua. O lo mātou mau ai le leo whautua mo lau ngā luenga. Whaafetai tele mo awanoa, ue ao mai e whaamalosi ai mātou mawhutanga, tono mātou a inga whaapea lau e kalesia nei. Whaafetai o loo whao ngā ina pēr I mātou, e whai mau awe whiau e whai ai mātou te mā, mo sui o le mātou e kalesia. Whaafetai I te mao a inga, so se ala ue fuaina o manguia ai mātou uma. Ai whaasiri o mātou tingata, e taulanga pa ia na e saungia ai, e ala I lo alo pele e toa tasi Yesu Keriso. Lea nā wino mai le lawe ai mātou le laulangi atoa. Tu mau pēr ia te oe lau lavinga, nei se o le whawau. Ne tua lo mātou te mā. Wa e whaafafonga ina le mōri mau ala au nei le nei tai au. A o se tau whono, ma se tau wala au fo I alau au na le mātua nganga whaafetai I le nei tai au. Le li I. O mātou la ngona I nai le nei tai au. Se mātou te momoe ama manu e le fati. Ai sau a mala e atia. E te tele fo I ape senga e tua ai le o. Ai no e manu whaifo mai langi le nei tai au. Mātou la ngona I lo mātou ma whanwhana. Le li I. Mātou te le tau fisili. O le ola, o le malosi, o le otifo. Mātou te le fisiringia o ele atua lo mātou tama. Ne wa e whaafonga ina le mōri mau ala o na le nei tai au. Ai tu mau alo mātou loto te tele ia te o ele atua. Awa mātou watu le nei tai au e si la fia le mātou tapo inga. Ina ua lotu mai lo nu lotu malau whanau e whaatua e tapua ia te oe. Te tala whai te toa le maunga le pa ia se o mātou whaasifu atu. Ai mātou te lei whaia na se tala. Mātou te lei whaai lo atu. Le mātou tāpua inga ma le mātou whaato e senga I le nei taia. Le li eo e si la fia mea uma. Mātou te o mai ama le vai o le ngao o le lava. A o laua fio mātou te lotu te tele ai. Mo mātou I loa ai. Lo mātou wola e, lafo pēa ma whātua ia te oe. O lei fonga e palapala, elea e pō ngā e tū ngā I lau whaafonga. Se o I mātou o se whanau o le whaamaoni. Le le eo le tele I o teimi wa mātou o ese ai malau a fio. Tele teimi wa mātou solomuli. Tele teimi wa mātou saufu whai. Mo mātou no nofo ai. Ino o le aiso mātou wha moe. O le telefoi leo teimi lea li iwa wha au ngase ai la mātou au nanga. A o le mātou wa ai atu ia te oe. Ua wha ne nefu lea li ia. Ona ua mātou sa ili ai so mātou mālosi ma so mātou iloa. Lea tua lo mātou ta mā.
Si o mātou o mai ai le nei tae au ma le anganga e wha mau alalo. O e mātou te tali tonu o lau a fio e mā ngalo ai mea uma. Tofu ale tangata. Tofu ale tangata malona iloa, malona whaasino manga, malona tamali anga. Ai tofu vole tangata e malona suafa ma so mātou iloa. O wha pēnā i mātou. Tofu ai mātou ma le wha le tonu moni o mātou si se. Awau mātou te li tonu le li iwa mātou le wha maoni. Olo mātou wola na ofo i nātu i lau fe au ma lau ngā ruenga. Mātou le wha maoni. Se ua whai lava le mea wha mua mua e wha malia i na ai o mātou manao. Awa mātou le se i tepa matau lai i lau a fio. O lau a fio na e wha tonu tonu na e wha ailoa. Ala na mātou wala aua i lau a fio. Wha o ngaso mātou vai vai. Awa le ai lea. O le telefo o teimi lea li i o mātou sa ili lo mātou malosi. So mātou i loa, so mātou poto. Awa mātou le fesili i lau a fio. Le tualo mātou tama. O la mātou tū ma sa mātou wanga. O sa mātou sa vali, o mātou mea uma mātou te whaia. Opo e tau te tala i ai o mātou ngutu. Mātou te langona i lo mātou wha maua le li. Ai le ngata i leo le tāpua inga o mātou mātua wha le nganga. O ta māma tina i o lau e kālesia. Fau tua ia i mātua wale ai lea. Sa ili lava i lo mātou poto. O sa ili lava i lo mātou i loa ma lo mātou malosi. Awa mātou le wha. Papa ai ma se o mātou tilo ifu. O lo sila o ele tua lo mātou tama. Mātou te tālo lai li ni tae ao le li ie. Wa e sila fia me uma i o mātou tangata. O lo mātou wola e wha tumu lima. Wha tae alunga le mātou au nanga. Le mātou wola e solo mulingo fie. Le mātou wola e pala ai. Le mātou wola e mata fefefe le ali ie. Mātou le tonu masao ai a mātou me fai. Hala leo le mātou wala au i lau a fio. Wha maa ngalo le mātou i fonga. Wao le te leo teimi le ali ie. Wa mātou o ese ai ma lau a fio. Ai wa mātou tu leia ai lau a fio. I se tuli manu e pito sili au na pongi sa. Se wa mātou whaoa lo ma malu malo siri esi. A wa mātou tā ai whala ai. O lo walofa malo wanga le leia i mātou. Me iolo mātou se mo mātou whale tonu ai. O au tū la whono na e tuina mai. Se o mātou tausi mawhai. A ua le ai lea. Le ala leo le mātou tau whono ma le mātou tau wala au le li e. Wha mā ngalo le whonga lo nuu le nei tai au. Ta mā uma o le lalo langi. O adi o mātou se, o adi o mātou whale tonu, o le sawa ino o to tonu a inga maso se mea. Wha mā ngalo i mātou o ta mā. O i mātou o tā ua oulu a inga. A ua le tu sa ai lea matu maanga o lo mātou whaia. Si o lo mātou si i pēle tāi lo tātou wāwha whenga iai. Ai mātou te tālo le li e. Wha mā ngalo mai i mātou o ta mā mo lo mātou waso wa whātūlanga ina. Tina o lo tausia ma fautua i o mātou a inga. Ni o mātou whaale tonu ma ni o mātou se. O lo si la fia o ele tua lo mātou tama. O mātou whaato e se ngai ale li ie. Liu alo mai au fufonga alofa. O mātou te talitonu. Na e sa uni ale to wha tupu o lo lava alo pelo Jesu Keriso. Na wha matanga ina o ia ilunga o le la au o le sa tauro. O le la au na a amusia. Na ia amo le mamafa leo a mātou wanga sala. Ai na tafe mailo na toto i le maunga. Ia na matu ama mama ngalo ia o mātou wanga sala ina ua e iua i le tuunga mau e taalingo lingoa malouto e tu manu malo. Lea li e o le mātou manu malo a ia i lava lea. Le mātou talo lea li e talia maia. Talia maia le mātou whaeto e senga. Tasi ai mo mātou loto wa wha nauna watu. Ono o Jesu Keriso o mātou wole mawala au atu eni. Mātou te mai lava i langi. O e lava na i whetalai ai se me mātou te manana o ai o na mātou wole atu lea. A mātou tu i atu o na i tō ina mai lea. I e whamanuia na mātou saundinga nei. Le li e. Mai se le mātou e kālesia le li e. Whamanuia nisi o whai o na mātou whai tapua inga whatasi le li e.
Whamanuia I ta maa uma o la lui fo le nei whale talo. A mata mai lava e ta mātou I ina se I o I ulu sina sina. Se I o lava I sa maa pito I titi le li e. Mātou ta mai lava I le langi, mātou te tui nātu pēa nisi o tina. O lo maua pēa lātou le tino mai. Mai tū maua le tino le li e. Ie iai o au lofa mwha malo lo I lātou le li e. Nisi fo I o ta maa lo lo ta wivi. O lo maua ia le ngase le li e. Ia iai lo au lofa le li e. Nisi fo I o mātou tina o lo I atunu mau. Sa fea ngai la tom tau tonga, a leo o manuia le li e. Ia iailo au lofa ia I la tau le li e. Le li e tina matua ne ka le sia. Ia I lavalo anganga lofa ia te ia le li e. Le li e, ia fa manuia I o matua inga malava, lo Amerik Samoa, manua o polum savai. Ia vai lua tu saina so mātou manuia le li e. Le li e. Tama whanau le ne ka le sia lo iai vai ngā au le malo. Ma Samoa malava le li e lunga sami le ea malau le ele. E iai o alofa ia I lātou. Tau wha mamao le fili ma I lātou le li e. Awale pui puinga o le saunga le mu le li e. Le li e le mātou talo lea ma le mātou o lenga. O mātou o le mwala awa tuai. Le swafa o Yesu Keriso. Lo mātou o lii ma lo mātou whaola. Amen. Tātou toi alanga I le tua le pese se lau sifuru. Se lau sifuru le veinga I le tua. Yo
salonga le tusi whaitau aso le kalesia. O le wata atu o le tusi o le nofo a inga tupu. O le tusi whaitau fwoi le namo le nitai hau. Le mua le nofo a inga tupu, le mata upu mua. Ai o le a tātou whaitau mai le whai upu mua se o atu le lua sifunu marfitu. We're following our church lectionary as usual. We are now in the book of Chronicles. 1 Chronicles chapter 1, verses 1 to 27. We will read responsibly from our Psalm 1 Bible. Whaafonga maia, ia fionga pa ia o le tātou o tua. O Atamu, o Setu, o Enosa. O Enoka, o Metusela, o Lameko. O Atali o Iafeta, o Komeri, ma Makoku, ma Metai, ma Iavana, ma Tupalu, ma Meseko, ma Tirasi. O Atali I foi o Iavana, o Elisa, ma Tasesa, o Kitimo, I a Totanimo. O Atali I foi o Kuso, o Sepa, o Havila, Sapeta, o Rangama, ma Sapeteka. O Atali I foi o Rangama, o Se Epa, ma Titana. Na whanau a foi e Misiraimo o Luti, ma Anama, ma Leapi, ma Nafatui. Na whanau a foi e Kanana, ma Saitonu, o lana nu matua lea o Heti. Masa Hivi, Masa Areki, ia Masa Seni. O Atali o Semu, o Elama ma Asura, ma Afasata, ma Luti, ma Arama, ma Usa, ma Hulo, ma Kiteru, ia ma Meseko. Na whanau a foi e Peruona Atali e to lua o le ingo o le tasi o Peleko, a wā o na aso ia na vai e na aile lalo langi. O le ingo foi o lona uso o Iokitana. Whaitau se o le luas funmarfitu. Semu, Afasata, Silaa, o Eperu, Beleko, o Reu, o Seruka, Manakori, o Tara, o Abraamu Labalea. Ia sanga wha manuia mai le tua. Anga le lei mai le tua I lo o tau whaitau, tātou whalangolongo, ia na fionga pa ia I le nei tai au. Whea ngai pēr le ngā luenga o le anganga, I lona whaapapulanga. Ina ia maua I se mālamala maanga. Ao le vi inga lava ia e tū mau I le tua soifua. Nei se ia o I le whaapavau lava. O le aso te maa. O le aso e tō mānatu ai whatu ainga ma whaiva. O le lelei po le le atotoa, o sia mātu ngā luenga whatino. A o le aso e tō e asi ai,
ma tō mānatu ai, e le tō tele o tua āma o tātou te māu whailangi. Toe mā whau i le lātou fwoi sao, o ma whai ai o na tātou tūtū lai ai le leitai au. I ei se langona i a tea, o le a mātou wa lua mau ta mānei. O le tō o mua, na te to mua ina le tātou aso ma le tai au, o le tātou ta mātai tei whono. Le fionga le tei whono, a o le fionga le tia kono, ia o le ta māmatua ia poti ma mai. A mai ale saunoanga le tātou ta māmatua, ia na so ai lea le te uroa, tongiola, mua ni iwa. Ia e whaiu, ia e le taitai o le Aotearoa, se mea tu ti aiu. O tō whinga ia le leitai au, tu ina tuai le awanoa, ta mai o le kalesia, ia wā fwoi ngā luenga whale anganga o le leitai au. Yeah. E tūla ia i le awa. Nā o le whālo alo. E o upo e whaere, tō sua ma le tō le sua. E tū ai ngā tete. Ia tūlono ia lawa fio le atu al tamā, le alo ma le angang sā. Tūlono alo maru maru paia, tūlono alo sā pati paia. Tu mau lau fiolo lava vi inga e whawau. A fio mai sa moa, i tupu mai. Tātou whaitau langa whatasi le nei tai au. E ana sauno atu lo tātou ta mātua ina i se taimi o sola. Sa whangai tiare lo topa. Male anganga ana nafi, whata i aere mawhau. O wau mai tō whawhine. Tō titi tau no mai. Ia leo tātou whaitau ranga nea whiawhi. Re inga nai fo i le tua. Mata ngō whiaro nā rofa. Tai mailo tau soifua. Ia leo fo e a maru le hitu le oa le sua tō le sunga le toi ina ia i lauma le peai. I tina ia Tories, le iato tō whae ono, o mātua whale anganga nā le, e telefou. So atu, whae whia au ma sunga ia oa o ma whaletua. So atu le whaletua, tō ina malo lo. Fionga suita tei whono, ma lau lau. Fio whaelau a fionga tia kono tai tai. Fionga tia kono le prestene ma le maftanga. Tina, ia sau o ona tai amanasu. Ia e whaftai atu lau sunga to ina ro ta mawha le nganga. No lo a whea pēr whatau wā. I tō whinga wasfa pē nei. E ia upu masani. Ama no wha aulo e le lau maua. Nā unga le suafa ma maru le tuar ta male halo. Male nganga saa. O maua se upu o taitai nai tato mawhtanga le nei tai au. Atono o le apu esa le vai o sa mata. Ona ua le eo. Tala whea ngai le matua mari tusi whaita wasa. Ia e le a whaina. Oa fionga pa ia le atua. Ea o ai, ea o ai ai whapoto ai. Ia me whaatonu ai. E tōsia mareko, tolu rona whai upo e tolu, lo iei nai upu ana ai. Ua mana o ieleri, tāra masani. Ua mana o ieleri, o le asini, pero tōsi le whia. Ia o le fisiri, manatu whatupu manatu. Ai se a le asini. Ai se ua mana o ele i le asini. I manu e afe, ma afe. O lo o iele lano langi. Ai na paulo le manu,
lea o tā ua mai, e mana o ene ali. Ai sea. Tātou, toi mana tunatu I tua ele. E tala ia pala amo malana asini. Pala amo le atali o peoro, o le perfecta e vavalo. Na uarongo tala le, e tupo moapi, pālako. O tō aele, whanaunga I salaeru I o na lau ele. Ona popole le mātua tu vale. Ua lo ngoa tala ele nei mālo, le mālo e mālosi. E tau mālosi foi. Ona ami lea, ona adu le aminga, perfecta nei. Ua wailori nei ai pālako. Perfecta nei. Ana wha mālai e ina se mea, e mālai a. Ana wha manuia foi, e manuia. Ona adu le aminga. Tau nuu tō ai, tau le whiau, mai pala moane, malolo. Se i o tai au na watu leo se tari. A leo wa alu whisiri le tua po le altari. Whisiri e le tua wai nā tangata. Tari perfecta, o tangata no mai o ia te au te ruatu e whaamala ia. Whita lei le tua. Awane e alu. Awa te whaamala ia le nuu nā le nuu o umano whapai ina. Ia, una olea. Ita iane toi o mai foi. Toi tau iai o toi awel whiau. Tiele ni o loa te maua pia e sumai wha maarea no. Ia, o le mea tasi. Ai nai uana tari le tua, ia alu i nā atu. Ai uana e whaisa mea taua upu. O te whetala e tuai. Ia ona whatia tia loa nea e na sauni loa nea e pala amola na asini. Sauni le malanga. Ua alu le malanga o tia tia. Alu le malanga. E ia ua tu whafua se ele asini. Alu ile si afe ile si tu o le wala. Le mea ua tupu wai loa tu ele asini le angenu le tu mai malipera. Ia ua ita pala amo sasa le asini. Toi au mai. Toi ruatu. Tu mai le angenu le mea vapi api. O ia tu mai le pā. Alu atu le asini oso I tu alu anga le pā. La vea ele vai o pala amo le pā. Sasa le asini. Toi au mai. Toi alu atu. Tu mai le angeru le mea vapi api. Wale ai ase mea sawa. Ia. Whātai lo le asini. Ia e toi sasa fo ia e pala amo le asini. Ia pala amo o ngangana le asini. E sea ue sasa whātolu mai e te. O whangangana ele angi. Oe mai a pala amo. Se anoana ise peru ia te au o whasina te au. Oe mai a le asini. Ele o ue o lau asini in tā maafuta o le titi lava. O te lei whai ase mea leanga ia te oe. Na o si tā i whai a mea uma te whātonua ia. E se awa e sasa whātonu mai ai ia te. Ana, whapula lo lea lea ngero mata o pala amo. O whasiri lo, e se awa e sasa ai lau asini. O le asini na o la vea ia lo wona. O na le alo le asini. Ia o lua malai whātasi ma le asini. Toi foi mai le tala, tatou tala lea. Ai se a le asini. E whaani mea tā ua, e tele ni mea tā ua e maua le asini, ai whaani mea ua o maia. Se I whamatala ili, le nei manu le asini. Mana tua le malanga leo, malanga whātupo I Iesu Yerusalema. Ia nga ia tuai ma nga I ona pōpua ngā, I ona maliu malon to e fio le lang. O lala le na mana tuai Iesu e au mai le asini se tia tia ai. Mua, o le asini. O le manu e ngalue man manosi. E le whalongolo tina. Masania mata fo I tangata e tau, tangata e nofo le maunga, o mountain me. A olai nawa e eri aulo. Io na uta alo le asini. E whaitanga e rua.
E uta mai a mea lela ua o le malanga a alu pe lua tolu masina o alu. I le mena nofo ai. O fale ie. O mea ai. O mea whai ai mea ai. O lava lava. Ia. O mea malawa o sa pelu te vane tulou. Mea e rei aulo mea uma. E la uma e lunga o le nei manu. Wa le manu fo e le asini wa tau sira. Viela sa manu te le. E la i titi. Ia ona whapoporo le e mana la po ole. Ole ole pelu se la ole tolu se la upona leo so lunga o le nei manu. Le ai se leo. E le hai ma se leo. E le wharongorongo tina. E whai lava na ngaluema. Lua. O le manu e on sai. Sina fia foi a hao na o. E ha e le maunga. E i foi vanu. E sa vali nunga le ngau ha. Sa vali lunga o le sino. Kolosi le vai. E tau la au na vai. Tau sa iri asa mea tu ai na vai. Ona lea. E whai te lava ni pa ulo na matai le lunga. Ina nei pa u maa whai. Lona tolu. O le manu e loto maurana. O le manu na nei o le asini a hawatua manu e ai lava. E le ai a se tafiti pe ngau ia. E na sio na leo lava. Ai le mpai whai ona li liwi whai tau. E le e nofo lava e file e mo. E maua lalo le loto. I le malona wha. O le wha maoni. Alen tato mo maltale a pala mo malana asini. O mai la asini. Na ta mafuta o la titi. O te lei whai a se mea leanga. Na ustai mo wha longa. Yoe. O winga na le manu leo la asini. E wha maoni on tiute. E na te leo i lona matai. E pui i lona matai. A whai o so whai e se manu. O na alu lea tu. E alu e ai el manu ai sao lona matai. O winga na le manu leo la asini. A tonu o le mea lena fina ngalo ele e au mai le manu lea. E tie ai. A tonu e lava matutoi winga le nei manu. E tau atu ai ma whaelo atu ai a Yerusalema ma le lalulangi atua. E ngalu enga leo le atu atu. Oa o leo le a fiu i le langi. O le fesiri le ape onu. O le aisea le asini. A le almena le filfili ai e le manu le o le solfanua. O le wa solfanua o le manu e malosi. A le manu foi. E fia wai tupu. Ia. E masangi le ia sunga le ia osa. Le awa o le ia osa le manu le o le solfanua wa ti solfanua. No ti solfanua foi ia o te loia mi o solfanua. O solfanua e tangatu e mai whangutu. Ia mo o tu ia le mamlama mi o whangutu. E le o me mai whamangare nuto o solfanua vane. Ona tu le eito tonu, whangutu. A mosu o solfanua e luru leu. Ia a whanua na i tangatu e na le lima le uro solfanua. Sua o e pau. E au foi na mafa leu ta al solfanua. Ma e ti e lunga. Ia a whanongo rosu whango ma fo so vai lua o tam whai whapa ui fo i lano. Ia le ngata lana e pau. Ia tam whai soli oe. Ia manesi a mi o Maria le manu. Le si te mi te fiu e sasa le alu ngal tutua. E sasa tua la tu so whanua le nga yoi pe ar so whanua pe. Ia e tau noi upo le tūlangi ni. Ia le asanga sasa le ngā mangu o pe. Se o ngā tāua fo ina mo tātou ta maani nei aso. Tātou umarawalo ti e pere nei manu o soro whanua. Ia o se nganga le launga le nei tai au. A pēa sui se si manu tātou ti ei. Tātou o i fo e lano. O ese mai mara soro whanua. E nā leanga e ami o valera soro whanua e te o soli tātou. Tātou o ti e whātasi mai Jesu le asini le. Mo nei ngaso whamanatu o tama. Tau ti e whātasi mai Jesu. Ti e le asini. Tātou whātai tai a mi o le manu o le asini.
o le anga i lungo o soifua ma le ola ma le tātua ngā ruenga. Nā iai ni, se tamama si ngā mātutua lava. Sa o e ta whao. Ia na ole maavia la prensane tō rua. O le tamala ne, whai asi la po o le tama, pai whai fuila na awa. Ia taunu watu le meo ele ta whaonga. Ia na ole ta mai ke ta whao, ia e watu tō ina ua moe. I whaalongo mai la tomiki. Ia se ale leo le alu watu le. Ai o mai, o le la pare ka e nguru aku. O le makua leo ke le a maangava mai whafo koe a pa uang le whare. Ai a alu ko kongon maangava koe a ruaku e uma marauro langa awale. Le alu ko kongon maangava. A ngoro leo to mai ki nei, o tau whai se mea e. O tu le sua le pusa isa. O lo ta ti ai se fasi sisi. Ia o tō sira fia voi le fasi sisi a whai reanga. Ia o le leanga i o le manonga. O mai loto mai ki nei wa ngingi ele awa o la grandpa lea. Ai o. Wa ke ele koe inga koe maanga vau konga. Wha koe e se are manga. Ke i whai runga wha mai ele koe inga. O se tiki i le mea. Ia a ruaku koe inga o leo buka sue o sok whai mai. Oi. Wha kia le inga le stiki. Ka moe mai sua le whai koa. Le whale oso i whafo koe ruaku whai. Ia ngi mani sa vidi a mai. O le mea e kasi. Oso mai kongo e whai koa tina. Ta maa le ale me te whio sa whai e. Pa mai a ta maa. Se o stinky umalau lang. Pa mai tina. Ta maa. E leo le lalangi ngai stinky. Ia wha uma o kurkara. Ia manuia le aso ta maa. So i vei inga e le atua. Tō taspa ia e wha vau. Rei, tina, e le stinky maa tō wha bon mo. Whaftai, umalau. Ia, whawhakai aku la sunga kakai whongo. Ma saloma umuti e ule stiki i le mako stage ngei. Ok, kulilia i le koa e mangiki kingo i pisanga. Whainkao pa ia Samoa. Kai ngangi whoen malu kako i kalesir ngei ka e ao. Ai wokula i aku i le awa mal whalo alkele. Wakulu ni mwhakalofa, ma alola lo soifo mau me langi me maa. Sanga vi ia pere alofa malanga lele atua. Ia kako moel nge avanoa kako whaikapo inga whakasi. Ia mese ne asa whapitoa la sao tama. E whawhakai aku foi i le sungal toina. Mo le nei avanoa matango fie. Avanoa i le au maua. Ia wal whamai so mo la sao tama. Ai o la o tamo whai e whaonga le ngana whango fie. Ia wa alam whanau. You know, it's the message for the youth today for Father's Day. Good morning. Happy Father's Day. God's blessing to you all. Before I begin what I want to share with you guys, I want to share a short story. It has almost nothing to do with what I want to share to you today. But I thought about the story as I'm driving here this morning. It's kind of related, but in a long way. But the story has to do with young parents and how when we teach our young the importance of being specific, the importance of being detailed when you're teaching your young son or your daughter and all the young ones under you. So the story goes like this. There's a man who came downstairs and went to the kitchen one morning. He went to go make himself a cup of coffee. He gets to the kitchen. He noticed that the refrigerator is wide open. And he looks on the floor. His 3-year-old daughter is sitting on the floor. She's got a gallon of milk poured on the floor and a box of instant pudding on the floor, and she's stirring it, and she's making pudding. So father was surprised by this, a little angered by it, because the mess that she made. So the father picked up his daughter, smacked her on the butt, and explained to her, don't do that again. A week goes by. Same routine, father comes down, about to have his coffee. He gets into the kitchen, and lo and behold, same thing. The refrigerator door is wide open. His daughter's on the floor making pudding. And the father said, this time with a little bit of an elevated voice, I thought I told you not to do that.
And the child looked up and said, Daddy, that was vanilla. That's the story. Daddy, that was vanilla. Okay, what I want to share with you guys today, for our youth and everybody else here you can listen into, is the value of fathers and fatherly love in our lives. Now, this topic can easily go down the rabbit hole, and we can easily branch out to so many different aspects of how a father loves or why a father loves. And really, we don't have a whole lot of time. I think I got 8 or 9 minutes, maybe 10 minutes. So I'm going to do my best to condense this message for our youth and for the rest of us here today. Since the beginning of time, as far back as our recorded history, there's been a special, unique bond between us and our fathers. This is deeply rooted in how we see our fathers. It's deeply rooted in how we perceive what a father is. Webster's dictionary describes father in many different ways, right? One of the first ways is a father is a male parent. Kind of boring, but that's the clinical answer. A father is the male parent. Another description in Webster's, father is originator or the creator. Think the father of our country, right? Our founding fathers. And another description in Webster's, this one I thought was kind of funny, was old man. So old man is father, but it signifies wisdom and respect. Many times in our Fa Samoa and Falolonga, you'll hear Tama say it, or Tama Kalesia. It's a sign of respect, old man. But you notice that the Webster's dictionary does not say biological male parent. And that's in place because we have a lot of stepfathers and guardians out there who step up to the plate and hold down fatherly duties in the home. This is who God is to us, right? God the creator, God the originator, God the Father. Everyone who's ever walked this earth, everyone who's ever lived, has spent some portion of your life trying to please your father. True? Now, again, we don't have a whole lot of time to dig into the psychology of it all, but it's almost innate behavior. It's untaught. It's almost innate. We're just wired that way. It's also heavily influenced by our social norms, how we live as a society. Starting from as early as the age when you can recognize who your father is, usually around age 2. And it carries on for most or the rest of your lives. Now, that's not the same as it goes for mothers, right? Because a mother's role is different. In the traditional construct of the family unit, the mother is the caregiver. The mother's in charge of feeding, pampering, nurturing. I mean, everyone just face it. For the first few years of your life, your mother carries you through all of it, navigates your well-being, navigates your welfare. The father's traditional role is provider, protector, the breadwinner. And this usually means, in our society today, going back a few centuries, it usually means the father goes out into the world to earn. He goes out and tries to make sure that he earns enough to take care of the family unit, to provide. He goes out to work, ensures that whatever he earns is enough to care for his family. This is where researchers and psychologists suggest that this is where it really starts, in the early childhood development. He or she, the child, begins at the early age to yearn this person, the father. Typically, you see him in the morning. This is the child. You see him in the morning, briefly. They might make you a bottle, might change your diaper, something like that, give you a kiss and a hug, and then he disappears. He's off. 8 hours, 9 hours, 10 hours, 11, however long it goes, he's gone from your life. And lo and behold, at the end of the day, he shows back up, to the surprise of this 2-year-old and 3-year-old now learning who his father is, his or her father is. And then there's excitement, right? There's excitement. Daddy's home.
We have like 4-year-olds doing backflips in the swimming pool and yelling and screaming, "Daddy, watch this," right? Trying to impress our dads. Maybe 2 years ago now, and my granddaughter, Isale, when she first learned how to do a proper cartwheel in her gymnastics class, right? She couldn't wait. She just couldn't wait for Jeremiah, her dad, to come home so she could show her dad her new skill. She no longer cared what mom thought. She already practiced it 5, 6, 7 times for mom. But she was waiting and waiting for dad to come home so she could show dad her new big girl thing that she learned. Researchers also point out that at early age, they begin to recognize and link legacy with their father because they recognize that they have the same name. True story. Age 3, me and Isale hanging out on the couch, we're watching some Disney film, might have been Encanto, for the 4th time that day. Isale is going through my phone, finding pictures. Again, true story. Isale says, "Papa, you're Togiola." "Yeah, I'm Tawala." This young child recognizes her link to her father. Kids are smarter than we give them credit for. So as they get older, the dialogue changes slightly, right? As they get older, the dialogue becomes, "Dad, I got an A in science," or "Dad, did you see me make that shot?" But there's really nothing else like it that we know of in the world. All the studies we've done, nothing in the animal kingdom, there's nothing is truly fascinating when you think about it. But this is the draw, this is the invisible force, the influence and the power of our Father's acceptance or our Father's love. From childhood through adulthood, both consciously and unconsciously, we adjust our behavior in the home and outside world, hoping to do enough to please our fathers. This is true. And why is this? We're seeking acceptance from our fathers. We want his approval. We want him to be proud of us. We seek validation. We want to know that he loves us, right? The same is true for our youth. The same is true of our spiritual lives. We all try to live good, righteous lives, do good deeds, be kind to others in order to please our God, to please our Heavenly Father. Most of us here, probably in Sunday school, are familiar with the story of the prodigal son, right? Anybody understand the prodigal son? We learned that in Sunday school? All right, so how the story goes, again, there's so many dynamics in this story. I can't go through all of it, but I'll point out the key points of it. The story is told by Jesus, recorded by Luke. There was a man who had 2 sons. So these 2 sons worked for the dad. They worked the land, they took care of the crops, they harvested the crops, they were in charge of the servants, they fed the animals, the livestock, and so on and so forth. In the Jewish tradition, back in the days, upon his deathbed, the father would will his property to his sons. The older son will get double because he's older, and then the younger son would also get his share. So the younger son one day decided, I don't want to work for dad anymore. I'm actually tired of mowing the crop. I'm tired of harvesting this. I'm tired of feeding the livestock. I want to go out and be my own man. I want to go explore the world. So he goes out and he asks his dad, Father, I want my inheritance. I don't want to wait till you die. I want it now because I'm ready to go. In today's language, it's time for me to GO, right? I got to go find my own thing. The father agreed. The father agreed and gave him what the son thought was owed to him. It didn't take long, though. He went out and ventured out to another country, and then he lived foolishly, right? After dad gave him his share. Without his father's advice, the son partied too much. Without his father's discipline, the son spent too much. And without his father's guidance, the son lived carelessly. Not long after that, famine hit that country that he had traveled to. There was shortage everywhere, food and goods everywhere. Everyone became poor, and he had nothing. He already spent his fortune, and nobody would just simply give him anything. So he had to go find a job.
So he found a job with a family, some farmers, and his job was feeding the pigs, feeding the hogs. Day in and day out, that's his job. He hung out with the hogs. He hung out with the pigs. He had reached an all-time low, what he considered his ultimate low in his life, right? Day in and day out. He even decided, or he even considered how low he was. He considered eating what the pigs and what the hogs ate. This is what's going through his mind as he's at his ultimate low. But then he thought, my father's servants have more than what I have now. I have absolutely nothing. So he decided he's going to go back to his dad, ask forgiveness, and say to his dad, I've sinned against you. I've sinned against our family. I've sinned against God. Please take me back as one of your servants. I don't even deserve to be your son. The father, heartbroken, yet happy, he said to his servants, bring me the best robe we have for my son. Put it over him. He said, put a ring on his finger and put shoes on his feet. My son who was dead is alive again. My son who was lost is now found. We're going to have a party, kill the fatted calf. We're going to party because my son is back. Now, there's symbolism in the Bible. It doesn't explain deeply, but there is symbolism if you study the history of the Jewish lives, right? The robe signifies belonging. You belong to that house. The ring signifies commitment, similar to a wedding ring. It's a commitment to your spiritual life or your spiritual path. And the shoes, many don't know this, or maybe most of you do know. In the times of Jesus, servants were barefoot, right? Only sons and daughters had sandals and shoes. So that's what the shoes signify. The robe, a ring, and the shoes. Which launches yet the question, how do we please God the Father? How do we please not our earthly father, but our Father in heaven? The Bible teaches us, it's fairly simple, it's not just by your actions, but by your faith in God. You must have faith. When you have time, read Hebrews. Hebrews is a wonderful book that talks about living a life of faith. You must have faith. Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please God. But without faith, it is impossible to please God. That statement is so simple, but it's logical if you think about it, because it goes on to say simply that you must first believe that He's God. You must first believe that He's God. And it goes on to say that those who seek Him will be rewarded. So of all days, today, Father's Day, I'm here to tell you, stand before you now to let you know that God is pleased with you. Ding. God is pleased. Sometimes we all need to be reminded of this, right? And I'm here to remind you all today that God is pleased with you. God loves you. From the very, very beginning, the creation of the world, right? From the very beginning, on day 6, He created man. He created all the animals. And at the end of the day, He looked back on what He created, and He was very pleased. Genesis 1:31. Then God looked upon what He created, and everything was good. Almost like He was giving Himself a pat on the back, kind of like, right? Anyway, He was pleased with His creation. In other words, He loved what He created, and He loved you. If you count together in just the first 4 books of the New Testament, Apostles Matthew, Mark, Luke, and John, Jesus reminds us 187 times that God loves you. When Jesus taught on the Sermon on the Mount, and He taught them how to pray later on to His disciples, He could have started that prayer any way He wanted to. He could have started with, Dear God. He could have started with, Lord Almighty God. But no. Jesus said to pray like this. Our Father who art in heaven. That's the power of God's love. Oftentimes in our life we fail.
We're human, right? But still, just like the story of the prodigal son, we get lost. We drift away, drift from our families, we drift from our teachings, we drift from our God and our Heavenly Father. But my message to you today, this morning, all of you, youth and old alike, no matter how low you get in life, no matter how much you degrade yourself and live in sin, no matter how far off you drift, like in the story, our Father is waiting to accept you back with open arms. That's the power of a Father's love. We're all familiar with John 3:16. Yes, probably the most famous of all verses in the Bible. And through Jesus Christ, we are forgiven, right? Clean slate. I'm telling you guys, you cannot out-sin God's love. Some of us here today, young and old, may be experiencing hard things in life. Some of us are currently lost still. You've drifted away. I got good news for you guys. God has a robe, ring, and sandals. Sandals wait for you. So I want to close with this. I know I'm running out of time. For the youth, or for all of us for that matter, try to imagine, this isn't an easy exercise. Try to imagine life without your father. Again, it's not an easy exercise, not something you can do in 30 seconds or a minute. But for the youth, what would your life look like without your father? Recent surveys, I'm going to quote some statistics for you guys. U.S. Census Bureau 2022 on fatherless homes. Shocking. Absolutely shocking. Now, this is not a dig on mothers. Again, it's too hard for a mother to take on both roles. I come from a broken home. Yeah, my life turned out okay, but I'm the exception. It's not the norm. And by my experience, when you put forth effort in your life, you'll succeed more than you fail. You'll win more than you lose. The truth is, we behave differently at home and out in the world when there's no father around to help guide you. This is the truth. Currently, there are 18.3 million children in the U.S., just in the U.S., growing up without fathers. That's nearly 1 out of 4. Nearly 1 out of 4 children in this country are growing up without fathers. Recently, last month, we celebrated our graduates for their accomplishments in completing yet another chapter in their education and in their growth in life. According to the survey, 71% of high school dropouts come from fatherless homes. Nearly 70%, it's actually 68.6% of teenage pregnancies come from fatherless homes. You are more likely to drop out of school when there's no father. You are more likely to abuse alcohol and drugs when there's no father. You are more likely to commit crime, spend time in jail when there's no father. Higher suicide rates when there's no father. You're more likely to experience depression, poverty, lack of self-esteem and self-worth when there's no father. The 5th commandment says, honor thy father and thy mother, that your days may be long in the land which the Lord has given. Last month was Mother's Day. Today is Father's. The last reminder for your youth, for our youth today, in your own personal growth, in your life's journey. Understand, recognize, celebrate, and never forget your parents and how they sacrifice and what they provide and how it impacts your life. Their blessings on you will follow you wherever life takes you. That's my time. That's tight. God is good. All the time. God is good. Yep. Now, no lunga male, ma pue nei yasu. Nga le to yo yesu from talanga. Na wo bon, sa no atu disi tambara nu. O le sunga fo le professor ya mo, ya Michel. Ai mo le atu le nga fa tai la sunga to ina. Ya wale le ya manoa fa ago. Ua mo fai ona mau ese a manoa. I tūla ia I lumba I nei tai au. Ya wale nei au sa u fa tau pa pitoa foi. Moi mātou te mā.
A ole la unga i le sofa mamalo le tua le tamba, le tua le alu, le tua le nganga paia. Amen. O le amaua se upu whamalosi, e tō matau ina ai la tātou i le nei taia. Ia mai le tusi, whaitau aso le ka le sia o au, mai le whengainga tuai, i le tusi a nofo ai ngā tupu mua mua, o tā upu mua mua, alona whai upu, mua mua se au le lua se funu ma le fitu. Ai fia whaonga ina, fasi whai upu mai le whai upu se funu ma le iwa. Lua se funu ma le wha. E ho i le lua se funu ma le fitu. E whai ma matu o le lau. Nei tai au. Mai wha pealo na whai tau ina. Na wha naua whai e peu o na tali e tō lua. O le ingo le tasi o peleko. A wā ona aso ia ua vai ina ai le lalorangi. O le ingoa foi o lona uso i o kitana. O semu, o awhasata, se la, o apiramu, o apiramu o laba leo. Ai whai maile manatu au tū, po le manu lau ti o le nei tai au. E whapea, o ingoa, ingoa, ingoa. O names, names and names. O le tala I tupu. O le tala I tupu ma o la tau ingoa. O tala I tupu ma o la tau ngafa. O ngafa tau tupu. O ingoa foi tau tupu. O le tāua o ingoa le tangata, ma lona tupuanga. A tātou ma whau ma manatu natu I upu ia ua whai loa mai e le tusi whai tau I tupu. E whata tau I tupu. O tusi I tupu ua whai loa mai o la tau I loa wha tupu. Male mala malama wha tupu. O tusi I tupu, o tupu ele lei, po o tupu wha le lei. Po tupu fo ia ua I longa lo la tau tūlai mai ia o na vaitaimi. E pei o na whamatala mai e le matua I le nei aso. O le whaitaunga la o le nei aso o lo au mai ai le tāua o ingoa. Le upu le whamamafa ingoa. O ingoa se whailonga ia I lo ai le isi tangata ma le isi tangata. Whai mai le whai taunga le nei aso. O ingoa nei o nisi o lo I le ngafa o atamu. Ai whai mai o ingoa I lo ai le ngafa ma le tupu anga o le tangata. Tali tanula le manatu ma le tali tununga. Wha pēr fo I le wha moe le tau wha ilo mai e tuistala ni nei tai au. I le tā ua fo I o tātou ingoa. Na wha ingoa I nai tātou e o tātou mātua. E ta tau pēo na tātou manatua pēr le tā ua o tātou ingoa. Ia tātou manatua pēr le tala wha sole pito. Na maafu ai o na maua o tātou ingoa. E tele fo I o nisi ingoa. I lona whamatala ina lo tātou ngangana. O nisi o ingoa e lo ele vāwhi tausiai I to tono a inga. O le whesilila. O tūlai mai. E mawhai o na e whamatala ina. Mai po e manatua le amatanga. Ma le mafua aonga o lau ingoa. Ma lau ingoa. Ioi. E mawhai. Awa e ai lava le mafua anga, e se ese na mafua ai, o na maua o tātou ingoa. O le tele lava o nisi ingoa, wana o nau lava e sa ili ai le vi inga, ma le tau le leia.
Ua manatu whau alunga e fo inisi. Ona o lātou ingoa. Mani ngalu wenga le lei ua lātou whaia. A o le wha moe moe ma le wha iloa mai o le tusitala. Ma le whai taunga le nei aso. O lo tau mai ai ingoa o lātou na tau wasa mai le whainga tā. Ma le whainga o whio ngalu wenga. Na o lātou tau ma whai mai ai mō manuia o nisi. I le lumanai. Ia. O nei motu ngā awhana, se tau whamatala ere au tū, po le manu lau ti o le nei aso. A toi mā whau, ma tepa i tala o le whengai ngā tuai. O tala ia wha le atua. Ua nao le atua, e ona tala ia o le whengai ngā tuai. A o lea la ua whamatala mai le ngafa o a tamu, no apera amo mai e sau. Ia o ngafa tau langi ia o le atua. Ua mawhai ai e au ngā tupulanga ia o na whaatau nuu ni mele lei. A toa fo i mani mea le whai ngofie. Ai whamanatu le tu stala ma whai i le whai taunga le nei asu, po le nei tai au. O tupu na ranga ina le fia whai mele lei. Au ale le lumanai, le lei mo isi, tangata i le lumanai. O tupu ia o loo tala no ai le tustala. A o tupu fo ia wha liunga lua. Ia, o i tā lofa. Ai se lona, wa sue a lona le lei ma ona vi inga. A wā ua wha moe lava i lona ingoa. E pei ona whai mai ele manu lau tire nei tai au. Toa ina tupu fo ina e manao mia i e sao ele tala le. Le upo le sunga tai fongo. A mai lalo mua latu sol whanua. Ai vatu ele a sindi. O tupu fo ia ua vea lona ingoa a tupu. Ma ona tumari inga. Wa sa ilia e lava ona vi inga. Ma le manatu i fo lava. Wa nao ia lava. Ao le winga tonu le na wa toi wha manatu mai eire tu stala mo i tātou le nei taia. E manao mia ni tupu, tai le lei tu tono nu. E manao mia ni tai le lei po ni tupu tu tono a inga. Whainga malo. E mai se ele fo matua le tuu le tai ino le kale si o le tuu. Aua le tai ina ni biinga. Aua le tai ina whapea ana le ai a wau lapa. O le ia leo lea, e leo se ia le lei. Ao le tai e wha moe, ma wha lango i le tua. O le tai le na, e tau lau o lon wha moe. E leo le malosi, e leo le fita. Ao le nganga ua feta lai mai. I oe le inga o le atua. O le fe au tau longo le nā. A le tala le lei ma le toi wha manatu le nā mō oe maha. A wā le tangata ma lona wha sina manga. O le tangata fo'i ma lona tupuanga. E tofu lava le tangata ma le taiala na wha whaile le ina ai tu tono a inga. O nuu atu nuu whai ngā mālou. E meise lava le ngā luenga le atua. O le fesidi. Ai se a lava e whata ua le tangata ma lona inga. E whai ma wha manatu wa ale lumanai e muli mai. E nei o naso. O tele ani tai ala si se wa tātou wha mōmbua. O tele ni tai ala si se wa wha mōmbua. Wa tātou mori mawina. Se wa mai wha tasi tai ala le lei ma tai ala wha le tonu. O tele foi nisi mea le lei lona taunu unga. Ona ua se lona wha mōmbua. O mea te tau ona whai e manuia e ngā ruenga le atu. Ai ua se le tai ala. O le atu sa ai ma le whina ngalo le matai e ngā ruenga.
O le atua maona fofonga. O manuia ia o le ola tangata. A wale tangata. Ua tele ana lia ina i le ala le fina ngalo le atua. O Yesu lava ia le ngafa sili leo le atua. E le manatu i fo lava i lona ingoa. Ma lona tamari inga. Ala ia faa longo mausi ta i lona tamama ia faa pea tuai. E le fai aso na loto. Ai fai lava le fina ngalo lona tamama. O le lei asa ua faa pitoa mo tātou tamama. O manao mia ni tamama po ni tupu. Tai le lei i te tono a inga. Ia vea tātou mani tamama mo ni tupu. Po tai le lei ma le ami o tonu i te tono a inga. Ai meise le fe au ma ngā ruenga le atua. Ona Yesu. Amen. I lau fafonga o le tātou tāpo inga. O velo le whanu. O le lo foi po fele mea au launga i whainga tama ia. Ioe, whai asinga maulunga ma le mawae. Me sili le wa o tau sila fia ma tātou mautinoa. Ia, iei vaenga to luia ti sol whanua le kalesia. Ea iei foi lisi vaenga fia le mangu lea le. Mamue. Le wa, whasoa tu foi le taitai o leo televo. Ia wale, tātou tau. Au te tauwhi because ingi whaitawina o le aswe whapitoa mo te ma. I just want to touch a bit on le tātou text. E le toe a sālinga sū le wa umana te pena. Le o ngā sami le wa folau waile e autulai. Ia i le tua le viinga ia mali e le whaafafonga. A ia whai ma se o onga i loso i fua malo wola tau ma whai. Talo ngafa. Talo ngafa pena for mai te ai. What does the ngafa have to do with today? O le tusi le, we need to look at the historical context. Le teimi na tusi ai, le tusi lea o le nofa i ngā tupu. Na tusia o salalau le nu. O le tusi na tusia o toi foi mai le tāwheanga mai Papelonia. So these are remnants that are returning to for mai ina wā. Wā ea nei le polonga mo wa ve ese le mele o le tāwheanga. A o tupu ma taitaia e Persia le lalolangi. Whapea i leo Persia o atu ia o tau le nu o le tua. Toi foi o tau tupu anga. They were remnants going back to their hometown, their homeland. Mea nanga osi ai le soifua. Ai whamai o atu, ua whangai ia ma le whalesa ma le malu malu o ma le pelepe ma ta ape ape. The central figure of their faith was the structure of the temple. The church was no more. Ai whamai o pāna te pui pui ai le ai o solo i lalo. Ua mata whangai ma le tāwheanga. Many of you today are faced with exile right now. O lo tō whawhengai ma tū ngā ma whitao leo la. O whatawhea lo o tō suifua. O whatawhuna ina o tātou tangata I mea lo tutupu ma leo si o mia I tā ua. Au le mana ia le tamu whai mai o le tusi lea Chronicles. They structured it in a way. We need to go back to the drawing board. O lea na pua ina mai e lo le tusi lea. Lea ta maima le tō whā le tustala. Tusi lo le ngawha. Ua whawhea ngai Israelu ia ma le Jerusalema ua ma le Pelepe. Ai tusi lo le ngawha. Le ngawha ia atamu, le ngawha ia noa, le ngawha ia lea na tātou whaitawina. The writer is telling them,
Yeah, you are faced with your exile right now, the brokenness of a Jerusalem. But go back to where you started from. Go back to your genealogy. To foile me na fua mai ai le ola. O inai te mo ai le oli oli. The writer was basically telling the people, you're faced with your exile. But I want you to remember, the God that was there at the beginning of your forefathers, o le tua lava lea lo o nei ma oe, e toi fausi ai oe, e toi ngausi ai oe. That is the very same God. E ta pena ilo wha mo moe. Fathers, lo tu te tele i o tau tiute, e le whai ngō fia tō whinga, tina, mā lo le mau papale, whaftai le tua lalo, tātu ngā luenga whai whatasi. Au le tua lalo le nei tai au, tātu umai le na o tama, toi fo i lo amtanga. Toi fo i le mea na amata mai ele sui fu me leola. Go to our roots. Talo le ngafa. Le talo manuia. E manuia ai ainga le ngato nei. Ai ta pena ilo wha vau. Come on, kids. Come back to our structure. Tala mo, you may never, there's no way you can be so far away from the mercy and the grace of God. Tō manatu le, ngolo mai o tunga mau. Le leolo alanga mai le lawelele. Ta mama tua ahu ta atia mai malai, na ngaosi lo suifua, whaafai lele lo uola. Tō e asia. Tō e asia lo latu tautinga. Revisit the what was, because it has brought us to what is. And it will take us to our tomorrows. Amen. Imanuia le asutama. Anga le leile tua le asutama. Osa, poti, so ia luati tia so whangua. Ioi. So si mangu luki ki ai. Ia sanga vi ia le tua. God is good. And all the time. Leile tua. In Jamie Uma. Now God is awesome, people. Let's tell everybody. O mai a so mai, ia finau, le tawa le nei, le tawa ua tau, lo tatua tua e, au mai tatua, e ona le mana e manu. Tawa le nei na tawa Yesu uale kawhai satani etu awalona muluna tuipalai iona
tātou taulanga I luma whamanmole pese o sene. Le mawhaitau ina lau whaasoa a o au whaamanuianga ta maa whaafutaitele. Ai le nofu ai lau whaalau. Wa ea se manatu, se mātou tāo while nei tai au. Taulanga. Ta maa, mātou mamoli atu ma le whaaloalo o lau taulanga. Whaapa ia ma whaamanuia. Ai anga le lei mo I lātou o saunia ono Yesu. Wa la tuai la mātou whainga taulanga. Amene. O le atu le avanoa le mamalu talavau. Ia awani sa whiwhinga. Sa unoanga lau sunga le taitai. Ma le ofisa. Ia maupapale mai pēr le tāpo inga. O no Yesu. Tai lau sunga to ina muna mno. Mai ate mātou fo whanau. Yeah, that is good. All the time. Yeah, au. Tā pena atu kaku stage, yeah, e mole atu. Pa manu atu le asta maa mo ta maa. Uma lava. Le tātou I kalesia lau sunga to ina. E mese lau sunga poti, e mese foire. Tunga le tai te a kono. Ia mo ta maa. Wainga le nei asu. Ia la tam fai atu se pokolama pupu o whanau. O tu pulang talvau ma le angasa. Ia wale nei asu whapitoa mo ta maa. Uma. O tato e kalesi. Ia me se foi u. Nei asu whapitoa mo ta maa. Uma le lalangi. Ia e pupu lava se tam whainga. Ai ba la watu I te maa uma. Ia. Se o mai uma luma I. Tatu no foi ele. Ia se mata foi tam whainga foi whanau. Ia mase, pese a wolofu foi o. Tam whai ei le whanau nei yasu. O tolvau. Mai foi te alofa te maa ai tuai tonga I oia. Ya, tatu le mo. Tatu tolvau. Palu tatu proclama. Na fatai. Why did we call you that? Are you worthy of that title? Are you capable of being positive role
We know these are few silent thoughts that take a toll on you daily. But we like to remind you of a few things. Presented before us is a table. Now, a table's purpose is to be able to stand tall and to hold anything placed on top of it, no matter how big or small an item can be. It's where we gather around to break bread and fellowship with one another, to do a wellness check on each other, to share stories of today's events. This table, it symbolizes the solid foundation that you've built. You've given your family shelter. You've given us a safe haven to call home. No matter what trials we face on the outside world, you've secured our homes to ensure it'll never break down our doors. Now tables, they come in different shapes and sizes. Some may be newer than others, some missing some pieces, broken screws, but one thing that remains the same in all is the stability and the purpose of it. You find those ways to sustain no matter the cost or risk, and you go beyond that extra mile just to maintain. And you, Dad, you do it all with no complaints. A clock's purpose is to protect the table from any spills or damages, so it may be of longer use. You see, without the cloth, permanent stains or scratches surface, and then the table becomes a wear and tear, so eventually it has no more value. You clothe us with this same protection. You take on our pain, you carry our problems just so we won't hurt. You shield us from the evilness outside of our doors, and yet, Dad, you do it all with no complaints. Now, a father is neither an anchor to hold us down, nor a sail to take us there, but rather a guiding light whose love shows us the way. A candle's purpose is to provide that light in any dark environment. It brings a sense of peace and calmness when we're feeling overwhelmed or burdened, scared even. You see, a candle will burn until it serves no more purpose, and will always be that great reminder for us that there is hope. You resemble this light. Your guiding hand, it reminds us and remains on our shoulders to ensure that we never stray away from the Lord. You accept us with our flaws, our faults. You correct our steps when we've fallen and encourage us to get right back up and try again because you believe in us. You work tirelessly, day in and out, enduring the cold and the heat. You go days without sleep and would even go hungry just to give us your all until you have nothing left, making sure our light is never dimmed. And still, Dad, you do this with no complaints. So again, I ask you, why did we call you Dad? So all our amazing fathers worshiping with us at a 10-fold this morning, those tuning in on live, if ever you doubted yourselves in any way, let us, a 10-fold youth in Sunday school, let us be that reassurance for you that you are more than enough. You are not perfect, no one is, but you are enough. Yes, you are worthy of that title. Yes, you're more than capable of being a positive role model for us. You've been favored and chosen by God to lead your families with His guidance. So fathers, lead. Lead with courage. Lead with strength. Lead with love. Even when you lose sight and fall back, get back up and continue, because God has you. You are an inspiration to us and our greatest heroes.
Thank you for your time, which you give daily, your care, which you give freely, and your love, which you give unconditionally. But the most important things we give today is to our Heavenly Father, for the ultimate sacrifice that He's given us, His one and only Son, Jesus Christ, who died for the sake of our sins so we may all live freely. So thank you, Lord. Thank you, Father God, for loving us beyond our own abilities, for being the perfect prime example for our dear fathers. Now, at this time, we'd like to take this moment and honor and acknowledge all the fathers who have gone on glory. To those who no longer have their fathers or husbands, we are here for you. We share your pain, for we know that days like today, hearts are heavier than normal. What was once moments in your lives are now precious memories that you hold on to dearly. It's a scar that never heals, and a void that will always be pierced in your hearts. But just as it states in the Bible, John 16:22, so with you, now is your time of grief. But I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. And we firmly believe that one sweet day, your tears will turn into smiles, your broken hearts will be mended, and we will be reunited with our fathers and loved ones in heaven. So we welcome you to the table to light a candle on behalf of your beloved Father in remembrance for all He's done for you, the foundation He's built, the endless love He clothed you with, and the light He shined until His last breath. Happy Heavenly Father's Day to the fathers who have gone.
Nga ma se pati mo lau tala vau. Hele i whaia se whamkalanga. E manga kua lea soka maa. Ma sanging maa o e ngā luem soka maa. Ko lima uso. E peia wa ule. Kama ki ke o so o marko inga ngā luel vau. Ki whiaro ka mai awea. Whai ngenga luenga o sidi ngia soka maa. E me songa whai e ia mea. Mara ki ngā inga. Le skali al ko inga. Le asonga kali e soka mai au le asonga. Asoa. Whai nkaere so fuanga o malosi. Longa ngasi. Whapea kali al ko inga. Atali. We vai mea lai sa loko ilmu. Ele i whaia e lau ka mā mo ka kou mo longa ainga. Whaia mo le lau keli. E se au ingo ka mā. Al ka kou ngaluen. Le hua whafonga fo ili pa ia al ka kou ngulo. Vai ngea le whafonga sa moa. Ka mā e sa kula. Sen makango fie fo iyo. Fe au o nge yaso. Afkailo o fionga ke fong. O ia wa, fa mai o luma le wa ole, au ki so fongo. Ya ese ole, kalkala ole, ya sing. Ia wa failo kana le. E sunga le wa ole kulai mu. Wa le wa o ia ki ai. E fa mai ole, fionga ki a kongo ya more professor. E vai le finga ka ma nge yaso. Kalkala le ya singi. Ya kala foi le professor ia kala le kuspa ia ya fa mai er sunga le wa cerca penga ma con o fier ngi as o sunga ko ingo ya ma ha foi ku i vole so fole sunga ki ai le wa ai mai o sa ya ma ko oli le ngang fa kai le kuan ma lo fa kai le sunga fe ngai ngal ka ma nga luanga o le moli mo wingo Mlanga sa walwa sam. Ko kele yo le kungu. O lo fafonga mai lunga pe o lea. Pa ia lau fai ngā ruenga kofi le kua. Au ka mama ki ngā le kungu. Le lo loku mai loku lea. Mori mau malanga. Kele e ngā whea. Mai e lo loku mai le loku ai tēne fōu. Whafkai le ko whae lo sunga le ko inga. Pere ngā runga le whai kongo le ko awha. Maka mai ei sa moa. Mala kungu. Mā lau whai o le whaiva. Whafkai le whango ko sa. Ia wāre ngā ruenga e keng fōu. Whamai le kusia i opu. Whai upo e mka upo e luas kuwiva. Whai upo e koru. Pupula longa la mepa i nunga e olo ulu. Malam lama ilo sa vali pongisa le ala. I longa malam lama. Le kua soifua. Ma whau. Ke li ol file mu. Ma puailo ka ku vai. Ia waso whapengema le le whaingofia mai o kingo. Ia mokusia fo i o mafkanga. Whafkai le kua i lofa. Ia wai tēna whauma le ngā luenga. Whafkai le nge aso. O le aso ka ua o ka mā. Whakawainga. Le aso tinasa whakawainga. O aso veteran e whakawainga. O aso whangau e whakawainga. Wai kukusa i kā ko umanga whai e leli. E ka ua ka mā le. Lo ngā lofa ia ki oe,
Ngā wala ronga al pele isu. Lunga sa ko inga i o kako wola. Ngā kulelingi aso ma le whango whia kako mafukanga. E tena fau. Fa mai au pule ku kufa kasi o ka foe. Whaia inga ile sa vili. Ia wale ngā luenga. Whaia eo le nge kausanga ma sāwhalinga. Ia il file mua le kua. Manguia lau sunga le ko inga. Tinar ngā luenga. So le fionga kai kai whango. Ma pa ia lau loa whango. Ka mama ki ngā le ka le sia. Me se wō wases mai. Ia il file mua le kua. Manguia lau suka mā. Whawhikai. Ole, ai e hose whamkaranga. E hengi alo whaanga ole. Iso ka kora la wha o mai whabonmo. Ole ngā ua ka ngoa le whionga ki a kong kai kai. Ka le anga kongu inga le soma. Honga kūlanga. Mea ia alo u leo whakau waa. Whai ma whonga le. Ai ia ole ki nga whou. Ia lawa whionga ki a kong. I le sui kai kai whonga ma lau lau lau. Lawa whionga ki a kong kai kai. Whionga ki a kong. Pero si inga man ma whanga ki ngai mai sen. Ka po inga ki ngā ma lolo. Hei kau whai aku sa whamakalanga. Ko mga kung aku. I le kausanga o mo mari aku. Nung whai unga ma le amakanga maingon nge kausanga. A whakia le whoronga. O ngalo o le ngaka i ngā whaki singa e o whaki koko whoi. A re o maile ngei kūla. O wholau i malulu sa. O ngā mako whapeangi lea. Lau sunga al ko inga. Mai whalikua o maa kua le ke ngā whou. Se o se kongi lau se unga langa kila. O whapulo i kua lima. Maa lo whai o le whaiwa. Kongo mai ngā kongo nge kausanga. Wholau man ngūri, wholau ngā le ke ngā whou. Mai thea. O wha e mawhakau kaia le wholau ngā. Ngā lo ua kuri vai le kua le au malpo. Kai au mafiafi. Ngō mango le kua ale wa kari le kua. E le so. Hui la walai ngō lo whalongo inga pere leo rama ingiso ka ua inga. Ai mai se fo ingiso ka kou ka maa maki ngā. Ka o koe whalefu. Ai o lo ka kou ku pere le kua. O langa ia pule e whaasoa e lo kou soi fua. Maro ka kou wola. Ia e o la la ngās whamkalanga. O ngā ia lo whaanga ia o le kāresia. E mai se o ka maa koe inga. A wafoni e vai kau ma le asao ka maa. Ia lewo saungia lau korvou. Mea rofa. Ia pusi rea. Tau sensi wha molmole. Tau sensi. Lo whaanga mo wal ka maa. Ia, saungia fo e whanau rao ngā sān mea lofa. Ngā oi ati a pusi ngā. Ia, saungia fo e rao whai pesa le mea lofa. Ia, mo orta mā. Ngā oi e mani. Ia, saungia fo e le kārisia. Nei wha omu pia kōkō mea. Ako pia kōkō. Mea rofa mo alta ma e tasi le awhia tāla. Ia leo la wha umatu al prestene mani. Maftanga tina tātou wasa o al whamoe moe ia e au lava. Ia. Ia usao ngia mai e. Kai ngā maranga leo mai araska se mea rofa mo alta ma e rua salau tāla. Ia. Ia. Nā tuatu le vanore sunga al prestene. Fa umar za to waso.
Whaftai lava le sunga tai whono mo le avanoa mawhtanga tina. Ia e whai a fwoi le leo whatau waa e whai mawhonga tau moli o le whaao le mawhtanga tina. Mai ane ao le tina o le ngaluenga. Ia Doris le iato tu whai ono. Ia o matolo whaanga mo oe tama e le uma. O oe lava o matolo tama whaale anganga. Nei ai o are whaavavau. I mātou te whamanuia atu le aso tama ia te oe, mo ua pealo ma losi whaasiri mai le eri, e a lava le whiau ma le ngaluenga le atua. Ia, toia, abea tina. Tina, ia whamun mole lava te i e whaulaina tato tama, tu i e sina kisi whamanuia. Ia, saunia fo e mawhtanga tina le mea alofa lea mo oe ta mawhalea nganga e awhi tā la. Ia, manuia tele le aso ta maa. Ia, manuia fo i tata oma. Mesi tama uma la mo tatu ikaresia mesi ko le masis. Is what my name fana.
Ia, whafkai aku. Ele I mai aka ko kapo inga por kako sami e whangi kai au. Ia koe kula I aku lawa I le avaman whaanoalo. O ngā lau inga kako whoa I pēm kako masangi ai le asa ma le asa. Kari kongo lea koe whasili se leo. A o sa ngō whionga ki a kong kai kai. Whape whesunga le kai whongo. Ia wale a seoman whamai moe. Ia, o kako whoa I ngi kai au. Ele lau inga kako whoa I le senge. O nisi whoi I sa wha o mai lau lau. O le tatu taulanga tele. Tofi, le sunga whai whai au.
Le to tele se whamtalanga o te langona fo'i e tu I whaiva le wauli fufuanga tau I ainga. Ai le mawhaina o ngofongo ngutu sai foi me le tātou mawhtanga a mata le tala I whele to e whapipi I atuale a nganga o le whamalo le mawhtanga tina ia wale ngā luenga ma le tau ti ngā ia le whaahea ma le whaaloalo o le ewa mawalunga ai le mātou whatau waa me ele leo whai masui o le mawhtanga ta ma mai apoti se ia o lava se wau pito I titi o ta ma watu le mātou titalo le whaaftai ma le whaamalo. Lua le ngona whaaftai o le au mautofi ma lo le tapena whaaftai foi le saunia le lei o tālu sanga ia I me sei foi le tō laulawina o tuspa ia ma fionga pa ia o le tātou atua. Whaaftai la inga ti akono mo le teu ina o le manu ma lo le sila ta toa foi le vaitau ma le aso e pea na whaatau waina I le aso ta talo whai peanga le leile tua I o tō whaivalo filima ia sanga whaamanuia I o tō tiuti tau ave. Whaaftai ia ma whanau le ngā luenga. To ia lava le loto la au tau whaaloalo ma le presentation ia o tō tā inga I tua le ma whau le ma whtanga sai ai. Ai tō e whawhangu mai ai le ngā luenga na la tō whitai I tungai. La tō o tā titia mai ma lai whaaftai tele for honoring the fathers that have passed before us. Ia e mamoli atu ai le angang whaaftai le ngate I leo le whaevangalia mātungo fie. Ia wa whaafia fie I nai la mātu aso. Au te whaaftai tu langa o le la fonga. Tātou taulanga tele, taulanga sene, e pēo na whaalongo ai le nei tai au e o le au leo le asuana nafi. Ia o tupe me uma. O le nei la lolangi ai meso Amerika, a lei se tupe e whaingatana so I fua maola le lei. Ia e peitai, e leo tu maina ia te o taule tuomale ngā luenga, wa ala maila o tau au nanga ia I tena phone. E mamoli atu ai le whaamalo le whaaftai tele. Whaaftai le, pa io le kalesia. Whaaftai le pa io le mawhtanga tina. Whaaftai le pa io le mawhtanga le ufai pese. Whaaftai le pa io le mawhtanga au televou. Whaaftai foi le pa io le mawhtanga le aunga sa. Ia ta inane foi le pa ia o le au malanga mai Alaska. Ia ono le manatu ma le whaamau mawina la o tau tamau a inga ma le seleni. Ia mo le ngutu lelo tau talatu tulau. Whaaftai tele. Ta talo I le tua ia sanga whaatumu mautu. Le ngata lo o tau tamau a inga lo teu ina. Ia maua pele so I fua whaafulewa. A wale tau tuaina le whinangalo le tua lo tātu ngāle lue ia I tena fau. Le nāua tau au ina le whangāso longo le neiva yaso. Ia tau tua nāma tātou whaamana mole. Tai au whaamana losi mai le tālonga le nu. So soani ai ana fuafuanga whai. Ia mei se ai foi o ngā luenga le vai yaso le au televou ma le au whai pese. Ia tau tua nāma au tau. Ka le si ono sai mai lava whaamana mole. O le aso lulu e to e mātu ua I tātou mo na yaso. Ia māti malanga I Dallas, Texas. A wale whaavaina o le pulenga fau lea I Texas. Ia malona whaamoe e au maita tonu le tātou matanga luenga. Wa uma foi na utala no atu. Ia pule alofa le tua le tausanga fau ma se aso umamua. O le avavai ese a tātou ma lātou. Fau war tātou matanga luenga I le alofa ma le anga le leo le tua. A o le vai aso umamua o le ataita I lotu ai le sunga ia fui mono. Le sunga le chaplain ia fui mono. Ia o ia o le awhia ngai ma le tātou sauninga. Ia wa umana sauno atu le fionga le teitei fono. O le atu e watu foi le whaamanatu I lunga le tātou I tūlau. Ia e ka le sia tau tua nā le tātou whaiwhi au. Ia le whaamoe la asitia I loi Miramar. Ia e mamau, whaisinga mamau. O asea na ava, o aso e ava noa ile tue fo I mai. Ia o le awha penaina o le tele lona teimi. O le awhia ngai ai malolo. O le ala lea. Manatu. Ia suma ile sunga e whaile tātou tofu. O le whaile tātou lotu. Ia vea foi ma tātou tofi. O le ase mea mawhai. Ia whaaftai. Ia ai ia manuia tele.
Manuia tele le whaamoemoe le nei aso, mafutanga ainga, me se foi o te mama whanau, ia o te manatu i nei titi le nei whaaloalo, au se whaaloalo a mai e toi tātu tatoa ai o tātu tiute ma whaiva, whaamanatu i tā ua le sao tele, o tuina mai o tō au ma tā lima i whaafoe ainga, e o lawi le ngā luenga le tua, manuia tele lo tō aso, ta mai le nei tausanga, anga le leile tua, tātou wheiroa i pe, i talonga masani, ia e me sei foi o matau po le nei vai tau, ia o lo tātou tau ave i lumo le tua. Mea le leo whai masui, o le uso matua ia atiri ai, ma pēr foi lon wharatua ia lia ma le no foalu, whaaftaile manatu mai, whaaftaile manatu ai na pēr lana au auna, ia o whinau pēr mo le ola. E langona pēr le lotitele ma le mawhanwhana le mamalu le kalesia ma le au tatalo, ia wae le o ngalo atiri ai la o tau tarutalonga, tau ne ia whata pe i lomo le tua, na te pule au au i me uma, ia wale ngato atiri ai ma tato uma, ia o loo wha ngasing sea i le nei vai tau. Manuia le toi tali watu Alaska, mau e pēna maiso tō ea mālu e se i wha mālu ai le nei vai tau, a tōnu iei se aso mātu sāwari wali ma malanga atu i runga, ia e tātu tā whawhau, ai whaafutai tele, le a wheo le ekalesia, ia o lo tau langa ma moli mo le tena fau, ia vi ia le tua whamanuia, o le a tātu whai u le titalo. Au lava le tua wai o singa luenga le tangata, mātu te le whauwi inga foi i lau a whio wau te tau mo ono melea, ai mātu whaafutai a pe oi lo sitsili ese. Le mātu o whio le nei aso mailo na matanga, se i pā ia le nei tūla. O le a mātu lulu lima ma wha mawai, wha wau foi sa whiwhinga ma whiwhianga o le nei aso. Nesi foi o mātua, tina mātua o le ainga ma le kalesia, o le a fau malanga le tua se malama o mamua. A o mātu ta ape le le ie, ia mātu ta ape lava o nuu poto. Mātu ta ape ma le mautinoa, e te toi sau ni ese malama ina ia wheofo fwa iai, ma mātu wheiloa iai. Tu mau mai ai mātou le nei aso. O aso uma lo mātu ola, whaatasi ei ma lau whanau uma le larulangi. Le manuia ma le while mua o ele tua lo mātou te maa. Le alofa whamangalo i Jesu le keriso, a o le alofa lavea i lo ia te ia foi. Le maftanga le motusia ma lo lava ngang pa ia i mātou nei se yo i le whavavau lava. Amene.